Wadyala kakaaro. At balay na kalasyaw, so talagan espesyal ya hupya, manlalapo at tipas hupya. Saya so espesyal ya hupya, ya bali-bali para sarayan panaon, at sarayan balon henerasyon. Si katuya so ibagayo at saray anak yo, ya balibalin saliwen no hupya so anapan yo. Si katuya so marakmet. Ya panregalo para saray kakarawan nyo, no dinan man so pangitiran nyo, si katuya so anap yo, tipas hupya so tatakto, narumog yo so sakaya pwesto na tipas hupya, jad mismon amay arap na bulangan at kalasyaw Pangasinan, tan mismon kaarapan na amay balbalagalakuan ya puistar at kalasyaw. Tan wala ka at balay sa isakaya na pangaliwan, jad mismon abay na putuan, kaarapan na simbaan, kanyan galiladya. Galiladya, Anthony Ana Punyoy, lukasan tayo piyan nanengneng, no agaylay sa mito, yay tipas hupya at kalasyaw. The original hupya pastillas, peanut cookies and cream. Wow! Ito naman ang ubi de leche. Wow! Kita kami di leche. Tipas hupya munggo. Wow! Pastillas di Yema. Wow! Special hopya Yema. Wow, masarap yata itong Yema, talagang special. Hopya de leche. Ubi pa rin to. Wow, sarap. The original tipas assorted hopya. Tipas Pinoy pastry, original. Wow, masarap talaga. Ubi, Revernex. Wow, sarap talaga. Lalo na pag kinain mo na. Ay, ito yung hupya baboy. Ito yung paborito ko. Magkano isa na yun? Wow. Ibang shape naman ito. Hindi bilog, ano? Talagang uplong, ha? Ito, hanapin nyo ray. Masasamit na special yung hupya. Magsalamat so, tipas hupya. Yagila mga lew. Yadarap na bulangan at kalasyaw. Balibaliya para pasalutong at saray pamilya yo, panregalo at saray masawa yo, darling yo, tan saray inanaro yo. So sigatuya, tipas hupya, so alap yo. So masamsamit yan hupya. Kabele sa mito, talagang balibali. Perfect, yung pang-valentine. Hindi hanapan nyo, galila dyan, tipas hupya.